Yes, nibyo koko umunyarwanda yaciye umugani ati akaruta kandi ikarakamira. Ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zihamagara biturutse muri White House mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu cya Amerika. Amaze guhamagara avuga ati uwitwa Eric Press mugire vuba mu murekure. M23 nta no kuzuyaza tayari ihisi imurekura rwose, bahise basubiza turakoze cyane, bahise bamurekura. Uyu mugabo none aho tuvugana tayari yaba yamaze no kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye mu maboko y'intare za Sarambwe, ariko nubundi message icyo gihe iba yamaze kugira gute, iba yatambutse. Ndaje mbaramburire ibyaya makuru ukuntu bigenze Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuntu bahise babyinjiramo ku bwishi. Ese ubundi uyu mugabo yari muntu ki, ku buryo ki President Trump ubwe yitangira itangazo nako nibwo niwe yafashe telefone arihamagarira aravuga ati umuntu bita Eric Press mvugiye ahangaha none ahangaha mu murekure, M23 nta no kuzoyaza, bigatuma ihita ivuga ati urakoze cyane, nta nandi magambo barengejeho usibye kumubwira ngo thanks, ibyo gusa bakahita bamurekura ku bwishi. Ese bigenze bite uyu mugabo ko twari tuzi neza cyane ko ubu M23 ikitwa isomo iritanze? Reka nze mbasobanurire, muraje musobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma Perezida Evariste Ndayishimiye ubu tuvugana uri mu buhungiro, amaze guhura n'uruva gusenya. Ese uyu mugabo araza kuva Tanzania aze n'imodoka araza kugera mu gihugu cy'u Burundi amahoro, cyangwa se hari ambushi yateguwe aho ishobora kuza kumushimuta, cyangwa se akaba yaza kugwa mu gaco kabo yise ibigoryi? Ese abo yise ibigoryi barareberera cyangwa se hari icyo bari buze gukora? Reka nze turebere hamwe ibiri kuvuga ko inteko y'u Burundi yose tayari yaba yamaze kwiga ku buryo kibagiye gukubita kudeta uyu mupereza Evariste Ndayishimiye, ibyo bikaba byamurangirana. Ese koko ibi byose bigiye kuba cyangwa se biracyari muri biravugwa? Reka nze turebere hamwe ibyayo makuru n'icyo bishatse gusobanura. Hagati aho Gisangani ibitero bikomeje kwiyongera. Afrika yunze ubumwe tayari yamaze kwamagana iby'iki gitero cyakorewe Gisangani, bavuga ko M23 yakoze amahano. Ese M23 yasubije iki? Turaje tubirebere hamwe byose. Ndakubwiye ngo ukigera hano kuri Menya News TV uzajya usobanukirwa byinshi cyane, ahanini bisa n'ibicanganye cyane cyane ku makuru avugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko tugaruka ku mutekano, politike ndetse na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'andi hirya no hino ku isi, tukagenda tukubwira uko byifashe. Hanyuma turabwira ko mu Burusiya nanone tayari bongeye kugaba ibindi bikomeye, kugaba ibindi bitero bikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine kandi yongeye kunguka abandi batera nkunga bashya. Bimeze bite rero? Ibyo byose tugiye kubirambura muri aya makuru yose uko yakabaye. Hanyuma rero wowe shuti mukunzi wacu wakadasohoka udukurikira umunsi ku munsi, ndagusabye ngo kandi like nyinshi cyane kugira ngo YouTube ize kudufasha kugeza kuri kino kiganiro ku bandi bagenzi bawe beshi cyane, kugira ngo kize kuba cyarebwa. Ubwo rero kugira ngo bibeho birasabwa ko nawe unkandira like kugira ngo byihute cyane, hanyuma uze no kunkandira subscribe, uraza kuba unteye inkunga ikomeye cyane. Munyemere rero dukomeze aya makuru yacu tuhite tunayarambura, ariko turaza guhera ku makuru ashyushye agezweho none ahangaha. Ari kuvugwa ko wa mucashuro twari tuzi neza cyane ko intare za Sarambwe zamaze kumucakira ndetse yaranafungiye hano mu mujyi wa Goma, binyuze ku batasiba M23 bari mu mujyi wa Uvira, tayari bahise bamuta mu mvuto. Ariko kugeza amaginganga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamenye ko zasebeye muri Kongo, ziravuga ati nta mpamvu yo guseba. Telefone imwe gusa iturutse muri White House cyangwa se mu nzu y'umukuru w'igihugu hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahise bahamagara baravuga ati M23 ati aho tuvugiye none ahangaha Eric Press ntitwitsamure atarahagera, cyangwa ntitwongere kukwandikira ataragera ahangaha. Nibyo koko umunyarwanda yaciye umugani aravuga ati akamira kandi karakaruta mama 23 nta nubwo yigeze isubiza, ahubwo yase yandikira babwira ati murakoze cyane. Uyu nguyu tuvugana rero, ubu tuvugana cyangwa se uyu turi kuvuga Eric Press ni umuyobozi mukuru w'abacashuro ku isi ya rurema. Uyu nguyu rero akaba yarakuriye abacashuro bose bari hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no hirya no hino aho basanzwe batanga ubufasha kubijyanye n'umutekano n'ubundi w'ibihugu runaka, aho biba byarazengerejwe wenda n'inyeshyamba n'indi mitwe igiye itandukanye, cyane cyane nyine kubajyanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubu tuvugana rero uyu mugabo tayari yarafitwe n'intare za Sarambwe, ibitarakozwe n'Uburusiya, ibitarakozwe na Ukraine, ibitarakozwe n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, bikozwe n'umutwe w'inyeshyamba ariwo AFCM 23, abo bita inyeshyamba M23. Tayari ubu tuvugana nizo zari zataye mu mvuto umunyamerika w'umucashuro, navuga ko yahoze ari n'umugenerali mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugenerali ukomeye cyane. Ubu
tuvugana yari afite ubumenyi bugiye butandukanye, haba mu kirere, haba mu mazi, haba ku butaka. Ni umuhatari ku buryo bukaze cyane. None aha ngaha rero tuvugana ibintu byari byamucanze, yemeza neza yuko tayari agiye kugira gute, agiye kwiyizira kuri tere, akaba yakomandinga urugamba rwa Burasirazuba ngizo MV23 ko zigize abiyazisenya. Ariko bidakeka hamaze iminsi mike cyane, uyu mugabo nta kabuza base bagira gute, base bamuta mu mvuto. None ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugira gute, zimaze kumubohoza. Narabwiye ngo umwaka byaramwe nta keza k'abazungu, nta keza k'abantu bose bafite uruhu rwera, burya bose baba ari abagambanye, bari abantu babi cyane. Gusa message yatambutse, abacashuro bamaze kumirwa, baravuga ati bishoboka bite ko M23 ishobora kuneka igafata umuyobozi mukuru wacu. Ahangari niho hagaragariye ubudasa bw'intare za Sarambwe, ariko nubundi amateka icyo gihe aba yamaze kugira gute, kubakwa. Nuko bimeze rero, ni nako byagenze. Mu bigaragara byo urugamba rwakomeje gukara, ariyo mpamvu natwe dukomeje kubagerezaho amakuru kugiye, kugira ngo mutazajya mucikwa n'akantu ku kandi. Uyu mugabo rero tayari biravuga neza ko yaba amaze kugira gute, kuba yarekuwe, ndetse akaba anageze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero. Hanyuma andi makuru aremeza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana ibye byaba byamaze kugira gute, kumucanga, cyangwa se byaba byamaze kumurangirana. Bitewe n'iki? Bitewe nuko aturutse i Dubai, ariko igihugu kiwe kiri mu bibazo, cyane cyane nk'umutekano ku kibuga cy'indege. Bivugwa neza ko kugeza amagingo aya ngaya udahagaze neza, cyangwa se utameze neza, bitewe n'impamvu zuko nyine ibintu byababaritse, cyangwa se bivuga ko M23 yaba yarinjiriye no koranabuhanga rikoreshwa hano ku kibuga cy'indege, akaba rero ariyo mpamvu bitameze neza. Hagati aho ngaho rero biravugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yamaze kugera Tanzania cyangwa Kenya, na hakekwa hageze muri habiri nyine, yaba yamaze kugira gute, kwakirayo ubuhungiro, kugira ngo abe yajya gukorerayo, yajya kuba ariho abari, hanyuma akahava yerekeza hano mu Burundi. Ubwo rero birakekwa ko kandi aya makuru yaba yamaze kugera kuri Red Tabara. Ubwo ngubwo operation zaza gukorwa na Red Tabara sinzizi, cyangwa se M23 bose ntago ari abakunzi ba Neva, cyangwa se n'abandi bari mu gihugu cy'u Burundi badasanzwe bavuga rumwe nawe. Birashoboka ko bashobora kubuza kumutega igico cyo kuba yagira gute, yaza kugwa mu mutego mutindi wabo, bakaza kuba babirenganiramo. Hagati aho ngira ngo murabyumva neza cyane, uyu mugabo nawe ari mu bibazo bikomeye cyane mu gihugu kiwe cy'u Burundi, kiri no mu bukene. Akaba yamaze no kugira gute, kuba aruhukira mu gihugu kitari icye, tena akaba ari buze n'imodoka, cyangwa wenda araza kuzana kajugujugu, nta wamenya indege zo mu kirere. Hagati aho reka dutegereze, ariko burya umwanzi aba ari umwanzi, isa ku isa n'ubundi yakugirira nabi, ndetse kandi burya abanzi bawe baba gukurikira neza cyane gatanu kuri gagenzi, umunsi ku munsi muri kumwe, kandi abeshi mugendana utanabamenya. Hagati aho rero reka mbabwire ko mu gihugu cy'u Burundi hafashwe indi myanzuro mishyashya igamije kuza kwiga ku kibazo n'ubundi kimaze iminsi kigaragarayo, cyane cyane kujyanye n'ikoranabuhanga ryo ku kibuga cy'indege, ndetse n'itumanaho hano mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko ibintu biba byarababaritse byinjirirwa umunsi ku munsi. Akaba rero hashakishijwe ubundi bwirinzi bushobora kuba bwakoreshwa kugira ngo M23 ntikavogere igihugu cy'u Burundi uko yiboneye, kuko ngatari igihugu cy'abana, ahubwo ari igihugu cy'abantu bakuru. Enyeshyamba rero za M23 zikomeje guhangayikisha bino bihugu byombi uko ari bibiri, leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi. Kugeza amagingo aya ngaya bikomeje kugenda bihangana n'ibibazo M23 ikomeje kujya ibateza. Hagati aho tubibutse ko abagaba ibitero byo mu kirere, M23 ikagaba ibitero by'ikoranabuhanga bikabahangayikisha kurusha ibyo bitero by'indege bya drone. Gusa kugeza amagingo aya ngaya birakekwa ko M23 tayari nyine baba bamaze nayo ko babasha gukemura ibyo bibazo byo ku kibuga cy'indege, ariko na nubu bikaba bikivugwa ko M23 igikomeje kugaba ibitero by'umusubirizo by'ikoranabuhanga. So reka dutegereze turebe n'iki kiraza gukemuka, n'iki kiraza gukorwa, ese biraza kwa bigenda bite. Byose rero mukeneye kuza kumenya, niyo mpamvu mugomba kuba hafi mukanda subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'akantu n'aka na kamwe. Hanyuma rero biravugwa kandi ko M23 yaba yatangiye gushinga ikibuga cy'indege ahitwa Kingwengwe cya drone. Izi drone zikaba zigiye kujya zikoreshwa ahanini zigamije kujya gukora ubutasi, ndetse n'indege nka ziriya nyine zakoreshejwe yara Gisangani zikajya zose zigwira hariya hafi n'umujyi wa Uvira. Kandi nanone iki kibuga cy'indege cya drone M23 iri gukorera hariya, ndetse barashaka no gushyiraho ibigo by'itumanaho bikaze cyane byo kujya babasha kuba bakora barinda ikirere cyabo,
wabo mu buryo bugezweho. None ahangaha birumvikana ko mama 23 yatangiye gukora izo operation. Hanyuma abacashuro bose ndetse na FARDC bagize ubwoba ku buryo bukaze, ku buryo kino kuza kongera kujya mu rugamba ari ibintu bikaze bidashoboka yuko bari buze gusubira mu rugamba bitewe n'iki no kuba bahahamutse ku muyobozi mukuru wabo babafashe. Tubutsa ko M23 subwa mbere ifasha abantu bakomeye nkaho bikomerezwa, si n'ubwa mbere yaba ibarashe ni inshuro nyinshi cyane. Gusa uyu mugabo Eric Presse we birinze kumwica kuko bari bazi ingaruka zishobora kuba zabaho mu gihe baba bishe uyu mugabo. So agatanga rero abacashuro nabo biravugwa yuko isa ku isa bashobora kuza kwifatira rutema ikirere bakivira no mu burasirazuba, cyane ko bamaze kubona ko burya M23 atari agafu k'imvuga rimwe, haba ku butasi n'abambere, haba ku murwano n'abambere, haba n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye no mu ikoranabuhanga hose n'abambere, mu gihe abo bacashuro ntacyo batagerageje ariko byaranje kwinjirira izi ntare za Sarambwe. So nuko bihagaze rero ni nako bimeze. Munyemerere mbabwire ko kandi ubu tuvugana umuyobozi mukuru wa AFC M23 Lawrence Afande Corneille Nanga yamaze gutangaza ko tayari nyine biri official, bemeje ko intambara paka Kinshasa ko bagiye gufata ibice byinshi cyane kandi muri iki gihe gito cyane bakaba bafata ibice byinshi cyane. Ibi tubijyanishe nuko tuvugana na 23 yamaze kuba imanuka, ahubwo yagiye kwifatira za Mfizi aho yamanutse yerekeza za Baraka kugira ngo bagiye kubafata kugeza amaginga yanga rero Baraka yose ikaba iri mu mazi abira. M23 yaba igiye kuba yicakira cyangwa se nyine biracyari kuvugwa uko nguko, wenda reka tubihange amaso tuze kurebera hamwe niba iyi Baraka iri bufatwe cyangwa se itari buze kugira gute gufatwa. Ese birashoboka ko M23 ishobora kubanza kujya kwifatira Baraka mbere yuko ifata umujyi wa Uvira? Ariko ni ibintu byumvikana neza cyane, ubusi bitekerezaho washobora kwita ubyumva cyangwa se washobora kubita ubikurura, cyane ko Baraka nawo ari umujyi ukaze cyane ubarizwa muri kino gice n'ubundi cya Kongo. Ese Baraka bayifashe byatuma Uvira nanone ifatwa nta mirwano ibayemo? Reka dutegereze tuze kureba niba Baraka iri buze gufatwa nta bice byinshi cyane biri buze kugira gute, biri buze kwigarurirwa. So reka rero tukomeze tubitege amaso, tukomeza tukugenda tureba ibyari byo. Ese M23 birashoboka ko Uvira iza kuyisubiza itarwanye cyangwa se iraza kurwana babone kuyisubiza? Reka tubitegereze tubirebere hamwe. Hanyuma operation zikomeye cyane M23 yongeye gufata, itwara abapolisi n'abasirikare bari barinze umupaka wa Kavimvira hano ku gihugu cy'u Burundi, hagati ya Gatumba ndetse na Kavimvira. Kavimvira ni Uvira, Gatumba ni mu gihugu cy'u Burundi, hagati aho rero niho hari umupaka. None abasirikare bari barinze ku ruhande rw'u Burundi babashimuse ndetse n'abaFARDC bose babashimuse. Ese ya myobo bayirutse gutangaza ko yacukuwe yaba ariyo bashyizwemo cyangwa se siyo? Aya makuru ndakomezanya cukumbure neza cyane, ndaza kubabwira uko byifashe mu masaha ari imbere, niba M23 koko yaba yabashimuse cyangwa se itabashimuse. Hagati aho munyemerere mbabwire ko Warikare imwe muri territoire zikomeye cyane, ariyo territoire igezweho none angaha iri kuberamo imirwano ikaze cyane, aho tuvugana ubu ngubu ibintu byakomeje kugenda bigorana. M23 ikomeje gupusa yigira imbere, ariko urukuta rw'ababirigi ahangaha rwananiwe gusenyuka. Ese M23 ikomeje kuzo n'ababirigi, harakorwa iki kugira ngo aba babirigi baze kuba batsindwa runo rugamba cyangwa se baze kuba barwikuramo nk'ibisanzwe? Ese M23 iraza kongera ihagurutse drone igaba ibitero centre Warikare cyangwa se ntago iraza kubigabayo? Ngayo nguko rero uko bihagaze kugeza amaginga yangaya, ndakubwiza ukuri ko ari ibintu bikaze cyane bidashobora kuza gusiga M23 iri mu mutekano, cyangwa se plutôt FARDC, Wazalendo, Tanzania n'abandi basirikare bafatanyije na coalition. Sinzi niba biraza kubagwa amahoro, reka dutegereze tuze kureba ibyo ari byo. Ahangaha Warikare rero umubirigi yigeze akara akajyahe, hatangiye kwigwa umuti ushobora kuza gupangirwa bano ba mercenaires cyangwa se bano bazungu bigize abakongomani ku ngufu ahangaha muri territoire ya Warikare. Ese M23 rero iraza kubigeraho? Reka dubihange amaso tuze kureba ibyo ari byo mu masaha ari imbere, ndaza kubasobanurira uko biza kuba bigize gute byifasha. Hagataho kandi mbibutse ko ubu tuvugana Gisangani na nubire cyari mu maboko y'inyeshyamba za M23, nubwo batahari ngo wenda ngube wahababonesha amaso cyangwa ngo wababona ku buryo bwa video, ariko kugeza amaginga yangaya M23 iri gukotorora
ibi bice ku bwishi. So ngira ngo murabyumva neza cyane rero, ntago byoroshye yabe na gatoya. Munyemerera rero tuza no kugaruka ku yandi makuru menshi cyane aza kuza kuba agezweho, ari nako nanabashimira cyane cyane ku bantu mwese mwakanze subscribe, mukomeze mugende mukanda subscribe. Umunsi ku munsi nzajya ngenda mbagezaho inkuru nk'iyi ngiyi iryoheye amatwi yanyu. So ngayo nguko rero shiti bakunzi bacu, shiti bavandimwe tubana umunsi ku munsi, nuko bihagaze kugeza amagingo aya ngaya, niko bimeze ku kiwanja cyangwa se kuri tere y'imirwano. Mube hafi rero muzajya mugenda mumenya byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ngaho rero ko munyemerere mbashimire, Imana ikomeze barindi, igere mu mirimo yanyu y'amaboko, iyihe umugisha, nanjye kandi ariko impa umugisha. Hanyuma ibyo mbagezaho Imana ikomeze irengere n'intare za Sarambwe.